nywa Trust 9 alcoholic kombucha drink irakogwa bakama Enterprises Limited kandi tongoze go isongora cha UNBS ebirakiraho tera noti mushanje 85 shanje na mukaga noti ina ashatu na mwini Trust 9 alcoholic kombucha drink nanya niyo ndakozesa ahubwo kubera mpamani. Yes, akuruka yoko mukahumuro ijuka mu program yeje ya Frying Pan niye kwishitibwaho aba Trust kombucha funa ko kunywa onywe obesoba wamange kishijo gafune utandika kurani nutekadeka nko mushijo mukayawe no mukazi ebyo kusirizo sibure katugaruke hano yapano tatwahika uma western mwajang tubini iraka tarwiraka already twine uma western echo ahabwe ntuno basakora settlement ngejo kugira ngo twine iraka kandi twinabebembeza wero echo nani ngeze okushobora abebembeza abo nyonyenzere tubanze tubahereze mukatayimu ahabwo kuba uma wadekatandika kare itonto twatandika kugira ki kujimanya abantu ho yahika hano Uganda twinira already yes tube tutinira tubire okay so atiya abebeza abo tutira abahuma nyonyenzere tubahereze yo at least omwaka nkagumwe then tubanze turebe tumanye ekizobuninka nico nakugambira atinka Entertainment Journalists Association of Uganda ekatandika kare kumbe nimbuza nkanimbuza ababo kutwebembera abatwire mbajebembera bangira ngo etandikire 4 years back nyotinka yogere hati weza kureba nona abashuma abaturana barya sente tinka mazerena weekend emwenje manyiri mana hati nanye kambanze nzeyo ngire na gamba mbane ati reka ndende convinced manya kizubu cyo kirinka aba Buganda kandi bafunamo ahabwencha no western imwe tumukuza kufunamo kunkamanya hati nanye nyenda kumanya kizubu ni abwebembezi bwa music nakugira ngo bwebembezi bwa music mbugenda na wake yoyine reka tube tugire tuti dikenzi twakurya muzamanya bito mundi muzamanya yindi byo nabisubira hati kuma oryo mukigombe cyenyine Uganda Musicians Association Western branch kandi yo branch kugenda ati MC Katara yajango uma tubasa kuba tutiniraka konkanyo aro kuburiraka aro hano iraka kubakorero nga batakuruhura kasitamirwa hati nyonyenzere kumanya iraka ndategwa kubarro konka turukurwa konkanyenzere kumanya ahabwenki iraka yo rutakurwa haro factors nyingi cyo kubanza no basa kushanga umuntu utwa interesting kubiraka ryito ari incompetent ejo nensonga yo kubanza ninga kuyakuba batari incompetent aharu kutwara iraka nibama undermining azana yo kuba undermining reason zinyi urakandako nco nagamba nakugira ngo wake yo kuba no mu music ni rukwemera so nyoni inteka ngo hine kintu kitukura kinga kuno mu western iyo nko muntu tuyiro mu industry no teyatango kikabaki mu western ningira ngo tukagize radio unity Orumwami Rabije tukakwata gineje kuyiya kwata gine Rabije twakwata gine ariho system efire y'agacengere wabana ugamba ngo uma n'ekibina cy'abasuma gatoka kizamuga tinka kizamuga konga manyango n'ecyabayayi no manyango nci ninjaho n'ecyabayayi nimbanza ndebera ariwe niwe mwenyine tumukucenga mu rubase utakicenga kwitu kushikore cyabayayi hati wasango ryo mu uma kumango inemye emyeze 3 umito tukumango inemye akita man mani correction okay Dickens nichiriza mainto are stake yogo then fune yawo Rwanyona ntaka maziro it's okay ati nenjere yuwa nkavaringa ngo banzo tware yogo kandi inesonga nawo basa kushanga no basa kuhendere kimbore kufune kigi wa Rabuje oryo umuma tindo abunje tarumu ninjimanya okajimanyize ugaje no jimanya utene ngitandike ninjimanya ikatandika kare uma no mango abandize kuba president wa mu western for example ni nankanyogo western kandi wabeshongo sector ya western akari yona ko go brisnat Abubakar secretary ubaryo then president wabeshongozi ba western akari ugo creative western bamwe Dr. Shaine Brisnat aravuga ko wawe akaterwa bururu ko kutwaterera Shaine no kanza techo cyo kugambira iyo mato kubimanya hati to bakubimanya nakujya uninjimanya to bakujimanya reka tukugambira Dr. Shaine we yabira president wabeshongozi ba western ukamuterera akaruru kunganyoka akaruru yo ina kinde cyana ina kinde cyana pikinga yo tinkenzire uma
tugiye tembi ntabwo ensonga Yes. wabo yine motoka ukagitwara ukagisiga ibyondo aza benzi nungi Negumere benzi. nigumeri benzi kunkambi konke sigira ibyondo konga wiyawe ibyondo ni benzi nungi yaenda nebe hati nyoni kuziromunda nyenda twiyawe ibyondo turebe benzi yenyine Ibyo nagambira ngo nokwata abantu abine waka abinira uraba repressingana nabari abo kubatine choriza umuntu ajajinge kitabo avuga ngo oyinesteka teko cyo kujoininga uma kuwakochine nenje cyakabasa gukora ukagizamo ni ukahura contented ekibuzo cyo kubanza ingiye cyo nakugira ngo ninjimanye bakoze list yo kuza Kampala kuza kuperform i concert yo no twantwije waza ka copy ati kugira ngo na copy nabwo ni ngoreke yo muma harumuba eze shato akamanya list kan performance ni rwa mukaga ati yabwe cyo takamanya yo muma Robuje tokamanya list uryo muma tokamanya list uryo muma ngone bukorwa executive reka Robuje agira yantangaza executive ete kwajura ba members ne eti wanogamba wanogira ngo waka yitu niyo kuza ekinkwenda kwetegereza wakazitu zona ba western zona nimbi tizirya mutindo ati mwana muza kunterura kaki mwana mukunterura kirya cyangwa ya imagination nga ya man kandi roho bwa hati Robuje gunuza munte ompereze nshonga za nenge cyakabasa gukorwa okujyanga ubase kuzo uma obe contented babanze bakwate uma bajikore ya western habe he ya Kampala habe he ya western bareta sen kandi okwebaganisa ko takundo mwihangari yitu okwebaganisa kusemerera kuzama wano zasanga ukasanga ngo list yibabandize kusindika yimwa registering ya uma Mario nakanja ngo tuzirashikire ngo tubaye ndikore ya kabiri zikabururo mu rwera bakafuna imotoka zikafuna accident yakabaho yoro kucemanya ogwe no Mario executive okugambire woman no Mario executive ya western akagira ngo yotari mu kamiliyoni kuyayeze ku registering eceye bagaruka ko ngo list zikabura zikabururo mu rwera zikabura zakiro mu office zikabururo Shaine no Mukiga zikaburura ngera bakenda kwiya mu bari bagaruka basindika bajangwa mugaruke mutsindikire list ndizo tujakire MC babarekire then kubahereze bagira ngo tubaye tusekuse unanka kwandika sente za nabanja ezo kugira ki ezo aka bansindikira voice note bansindikira ne namba ya Shaine no Mukiga kunabire ndya TV niyo henyine Shaine yaza kwende sente zake na wine list yeye ejo niyo uma yanyu yimukinene uma ezana banja kugira ngo bona ba registering toza kusanga harimo abantu ngabashatu baku registering uma ekikumanyisa ngo kare kwata nanka nyika Shaine mu repressing na Shaine no Mukiga Shaine yayemerera na Shaine no Mukiga yayemerera uyinira kari kubasa kutugambira no nco nani kugambira ngo tugenda na waka wachireba kare kwata generation enkuru ujote mu generation enkuru kandi ete yonka gogo no ha sister Charity nanka nyogo uruho nabasa bingana different aho kubona Charity nabasa nabandi ne babasa kunka bingana different and respected yayemerera kagamba ntunama wachireba then gariko gikwate ugitekeho Shaine tubaba babiri then mu generation ndizo yimurozere mu president gitekeho aho kubejo ne yaba ni umunonga gitekeho best emery wagayejo cabinet no nubaso takoreta Shaine no Mukiga umweshongozi wakabari tunyoni mango mweshongozi wakabari tukumana regiting maka tukamurebere mu cyo kuteka regita kabasa kuzama abwenje tumwine waka ati ni yoryo musitimi cy'umwenke cyarum nimbasa ntine ntari mu kimwe cy'indum unkani mbanza nareba wakumfuka naza kungambira then na music ya western ayongireho cyo cyakugira ati ninza kugamba nakugamba nimpora atemereho ki konka hatwa tubarabe songozi for example ati kurunogira ngo mu music ya western batemere makandi ka sector bakajya ngo Shaine no Mukiga ni nuwarukurira bakabari echo ntibasa kwikiriza aho kubana bambagamba mbaje ngo umbesongozi bakabari tubakugira ngo ba western mu bwiro bwinji kabari ryo mu western kunka wake yayine nitera kigeze mununga twaza ground yakunu abesongozi ntumanya abandi na bastan tumanya abandi kare ngidede kanjire kina kubuza azanye rukingarukemo ebebe biyo bwiswisho biza kubateganisa wakwata Shaine no Mukiga ukamutaha ukamwemereza for example ukateka na jioni umwisongozi wa western reka promota kigarukemo
no haweza ubwo aturi nategeke byivuro nabasa kumato kuno benda nanka ukuno benda nanka no kuno benda nanka Gion wamuteka ho na Shaine Omukiga abantu bazo mugongogo we Gion nimbasa kuba nwe nagenda nonko mweshongozi washi asa twabona promoter kayagaraho nicyo chance mindsa ngoriya natera kuri kandi na Gion yaze natera then Gion ahakutera karikatu je uni chaza nabasa kutero kwa tero dokureta Shaine ubuzibu numufata no Shaine mubakorobo y'ebeshongozi bo butawuni uzanga umweshongozi yakwatsire mu Busenyi ingishaka no mweshongozi waho mugamba no mweshongozi wa Western ikasha naryo mu Western mu Western konka pati yakutira ne waza kusabuka nicyo nani nkugambira ngo boda to boda zakikagati Rugayo zakasese bwera uyinebye shongoro binga ikatuje unangwa ni bibiri noma nanka nyitsi zonze tunda gogo abere president wita kari nanka ni akari waike benda wa Western Dr. Shaine ngambere bye shongoro bisatu bya Dr. Shaine ngambere bisatu bya Gion ani bingi imbere webi amarari nyine bayize ati no basota kungambira ngo noza kureta wa taxi akurura ba boda utakumanya bizibu byako kasho muntu watu no wa aine video zinga watu ina bari boda yaba yari boda kazo ugasanga nabasa kasi yarugire munabireka yuwo tokubasa kurura beshongozi utari mweshongozi ntuza kugenda nabasa kuba yayeshongwiye wachireba konko kweshongora ho kweye katugire ngunka Julius Muhwezi yamara imyaka 5 atakweshongora konka wagira ni wayemerera utababari nibakura akabika toyingururize akatama kigana ibyo nebye so ebinabiri ndakarya rabuje nyeno mpereze abantu batanu abo kubasa kugira ngo hatu bajya ngo uterera karube bembere uma ya Western oben bo wampereza abantu batanu president ukubanza yo unakuze president teka ho cirinzo nanka nyogu gundi Julius Muhozi nyakuja ngo uruho naba first of all takuza kuturiyanga then no vice atmwe nore ngo asemereye kuba vice wari yana nyona kuja ngo yana basa kuza kabara kagamba bakahurra then aceza kagenda nanka kirura kagamba bakahurra akaza kasesa kagamba bakahurra akaza portrait cyo mu Western akaza bingana mpereze wa kabiri ati ntubantu endo mu generation ayo hati mhe vice Yontori turunda abantu batanu wanja ngumba bo hati yakando bayino mpereza bukurunda then cyo janje manza nko ku rugaryo hati yiza ho misho harumba a generation katugire nka ya bagiyo niwe n'umwori anyoti nkwenda bukuru nanye ndakubandi yaho ni mbure ye babu nterra ninjira ngo kambanze nkore nabo to some extent kubera yang mbarika akubanyo kikubanga tingu kiremero bingana ukiza ho misho uteka ho nka China yes ni abantu bamanka comedian ko stira ine byeshongoro aba bashatu nyesagaze babiri nasikaze babiri aha ko kweza ugarukoreto muni wo munonga ufuna yonka for example nka kacera are representing amaraka gabatakurwa abo ninga batakahurirwe ari kugira ngo wowe neshonga zawe ne uryo mweshongozi wa ntungamo umuruntunga no rukoma gendo wakacera hasigara abo kuba ogogo wakumusindika for example nko akacina narundo muri stiye no mbara dirahurira sanga takuru kunko uri wamugambira inshonga zena zawe nabasa kunankanye kuzurikiza then baceza bakareta for example nka rage woko wakurura uwo kugira uti nyonde rage hati yantumanya ko mweshongozi wakabi everywhere wachireba kugira ngo naterera Jose Smile simu nakujatira rage akanterera yangambira benogwe abe nakunganya bakuru nabo bakunganye cabinet rukurata mbe nakurozi noreba Jose submitting okacha ure n'ukutwara umunshonga indisho so okongera cha rabuje nyowe iki yagamba tinkubeni chakanisa munonga konka habwe nshonga aba bakugamba yes bakatwebembira konka tabaru kugira ki tabaru kwenda nitwe twabaterire ko kugengo kubakugize ngo bagira hata baza omuryabo ni nyendo ngambere obaye mbatera bururu bwaguma owarebera na contesting ngo bakamwima karu Gion bakamutera barote
John bakamutera baroti ahabwe nsonga ariho umuntu utkubanture ngo nabasa kugera ata kugamba ninga kintu akine mu rukundo umuntu uragireho nitwo turarebe mu waka niwo turagende nawe hatogu nabasa kutwebembera konkana kugira ngo bukuru takugira ki takubwenda ati tukore iki onga yajanga nabasa kwebembera bamuronda utakusaba nabasa kwebembera akora no kirebe nsobe no toizo muhuma ukabunaza ina ashoba toizo katabura noho mweshongozo nango warebere ukajotwonka umana kugira ngo yekiye ayibanda kubani bembera ubuma barabata nabati then niwe katokarga yuko katahira kandi irako ryine se wa program nanye mungereke nje kinagambo akonye ngo mbere mpuna ukumira unami ko barekere mbare akapenda chikemu karabyo akapenda chikemu karabyo reka nje kinagambo Rob jereka ushaki gambe bashije ekintu cyawuma hatite turi umuntu treating symptoms hati kiwagambo mwami Rob je treating hati ni symptoms hari indwara yenyine indwara hati ndwara yinani ngamba neki nemu ito twendeza nkitwe numwendeza nga abwenso ekintu cyaba kizo muri itwe tukahurira amakuru semeye kuba kine ibintu birungiye ahaze yo kurra tuwaza yo kurra to kwenda no kumanya konka muhereka ngambe aha muheru no kwemerera ukagira ngo nurabisho kacyenshebura nabwenso takukizamu ukakikora icyo cyo kwenda ngo very good nico nani ngamba ekintu cyatandikire imyaka nkene nyuma yowe myeze ebiri wakugira ngo ukimanya munungu utakumana president wabira ruho utakumanya na vice we wabira ruho iyo kandi rota no basoma kimanya munungu kandi hariho bundubuzebu icyo shonga no utakuzizo ntubasa utagihene no basoma kimanya munungu abari abambari bakampara nibagamba abudakikasa tunganya besongozi bawe reka tugaruke utakargo ati Nyo Trust nani alcoholic kombucha drink irakogwa bakama Enterprises Limited kandi tongozi go isongora cha UNBS ebirakiraho tera noti mushanje 85 shanje na mukaga noti ina ashatu na mwene Trust nani alcoholic kombucha drink nanya niyo ndakozesa ahubwo kubera mpamani yuko mukahumuro twina aba Trust kombucha no bari batwara program ya Frying Pan ejirho okutera tochi omu entertainment na mnonga eryo mu Uganda na heru ntujya kuterayo Rubirizi News Center nubwo mukutugongokere kubana ubufuna okaza Facebook okalikinga okasharinga okaza YouTube searchinga Rubirizi News Center subscribinga amakuru gano jya kubana ugafuna agarroko na gari international katugaruke hanuwe enshonge ya uma enshonge ya superstars no twakuzonto basobta jumara hati wagira ngo hariho ebiru kubura itwitwe ngo uma ninga sebye rukora nebyawo abarukumanywaho n'abarukururwa nenje twakabasa gukora kandi na promote nenje twakabasa gukora music ekarugayo icya kabiri ahabwenje music eruguma flash na memory card zitu ahabwenje nteka tangu twina beshongozi Rob je yajanga kandi tutabine batarukomanya ya ubara mutebekanza program wero nyowe naza kupromotinga mweshongozi nimbanza ndeba waka kandi nawe ureke shongoro ki nimba nimanya ekizobe kiryo mukeshongoro eco like tumukubagambira nyowe nimbagambira nimbasa kwereza list ya beshongoza bungambiri kandi na no gitu teza abana nkabana nyowe arho nubwo kubuza beshongozi ati yobuze ka pretty maka yo mubuza twonka abareke katara kwa kumuhereze cyeshongoro comments arho arakwire comments nkisha tuningina owa kabiri nyandore Queen Marion wowe nyino mubuzi Queen Marion legend to kumabura MC promotion umsanjo mina nyowe ninkugambira kwa kunsindikire cyeshongoro nyowe mugiranti ecyeshongoro eki ninza kupromoting kandi warobo wenkano basa kucimanya ngo akuba arabo abeshongozi binja bo kucira kunsindikira ngo byashongoro byanka kabara kugira ku promoting nabyo bitine waka aho twine ba producers binji wareba Kokaro aronkumanya ngo warete cyeshongoro cya producer nanga tinakite tukore ki music ekarga ha flash ekazombantu very good ecyeshongoro cyabakiri kirungi cyonka ni cyetwara nyowe nabanira ba library ngawure cyeshongoro kirungi ninza ho ningeranta nincugura na shiringi bitano zanjye nabagira bati nabakimpa ekitwine kukora first of all omweshongozi banzo shitame otakateka tekere cyeshongoro mudakike mu kacukura ha utunahiza
banzo shitame ekesongore cyo cyecu mintereze tudokwa music obwire ochuhure ubanzo feeling iwe wenka kunyumira kikuboneriwe nkaki nko muntu kora amare chabasika urebe abantu abahandikira music abakwandika music mubuzo tkonka ndebero mu cyeshongore iki otakagire nkahi mu production ecya kabiri stira mweshongozi ecyeshongoro nchibonera abantu babiri omweshongozi na producer zo wa producer umuherezo bwiri afune beat nungi afune ngoma nungi ecyeshongoro mu kiherezo bwire ecyeshongoro then wamara ecyawona producer ecyo nchiba cyaho eshonga yaba producer ba producer abokora nabo tubangwi aba tubangwi batira hansi batire music hansi munonga bata wana hika omwachi kushaba emitwaro 30 wajot konka kanta jine nubwo cyeshongoro kirungi nubwo cyeshongoro kibi tiyagira ati at least muhereze guidance otutwaro wa producer ndijo konka ahana we najata ko ninka kwata oyi ni 15 okay tare ati okora chere tyo ntwiza cyeshongoro nchibozi bw'abantu babiri omweshongoze naki na producer n'abandiki n'abayibo bwenge abo wano yes no manyango reka ngo producer ukubanza arya arhebye shongoro nkema abeshongoze bamuyi aterira abishongoro bintakatira abuya producing konka hati enyima konka hatiya tinukumanya natereke shongoro niyo churo otwe msikatano basakwenda bugamba mujyango arya no nyowe ninje mugambera mazamo nyoni mbasa kwereza one byeshongoro bimwe ebiya producing bintakagira ebintaka enyuma konka hati nakuretera wakayo tweri so ecyeshongoro ba producer muhereza beshongozi no gwakubatine sente mugaidinge umujyo twazoti mubahereza obwire music yabo yakuretera ecyeshongoro cyehereza obwire no gwakore no manyangu esente zo kwenda takuzisya mugambero twonke ecyeshongoro eki esente tuwasya tandagira ki tandakoro manyagu kumukora ecyeshongoro kibi ninza garuka producer first akono watakinga yempero ko warabuje ekibuze kinyine ba producers mwina kaze ka copy and paste nibajyango ngo kahinze kutera munonga music hansi icyo no kirebota kandi yonko muntu urukwekerera ahanshonga itu abaturuho music yitu komu kugitera kugitaha flash kargita flash kazo mu bantu ningisima munongo mutebekanza eshonga ya copy and paste tishonga ya producer wing yes erna no mbeshongoza konka nye ekikurete ekyo abantu babiri okubanza producer twine producers bingi bari so unprofessional no manya aro kukunda kintu nano kumanya ukora ikintu kandi aro ko ine byone konka binja butwine wa producers baryo music bakazamu pakasi mwene kababutinka butandu mweno yahurangu nufano wa no producinga ikisho ngone mitwaraga ashata izo ni nkwata yagenda yagira ati mazima ko kumeretera ikishongoro wayishongora na abatakubasa kumanya uko kutandikira abo bazana boni bingi barimo umushongozi naija nkoko wakigambire ari innocent wona wahuriye music inahura nasika hata kija na kariya kamiro agwar producer na wari yaho harye kikuriye na wayi na kamiro basitamo mu studio bateka babona umweshongozi bambi yanatandika obakibonire wakitabonire takwenda kumanya nikizo za producer kugero umweshongozi tkonka music eje yuare neburamo nkashabire ogire toti very good wanyetegere yes ogire toti ogiroti deno mutereza umutereze shongo na cyabasiko mujyo tkonka style yawe aho uri kuza kugitera consumers boyine tuba style nakwereza nk'icyo kureberaho hato mu rubushenyi yitu wiza uri kutera hip hop yes oka staging concert in hip hop yawe utate myenda kubatera umuziki mazima no baso utabona consumers No bakubanoye kakasa nuba kwanoye kakasa by then babasa no kubura after all no manyangu kunuya music yo bakaba twambagira nk'ikinde cyo butumbaho so narato staging concert ukita nk'umuntu
nka mugiga ine sente nka kuna bo kumanya uti ndamusende nyo mwesongo yes nabasa no butija so ekintu cha music iri kirya producer na n'umusongozi ngo kwa wakigamye konka producers we are so unprofessional in a way that music ni tawa gichenga aho n'aba producers kumanyomo nangano hata abataba mu Western Hong Kong kushanga producer natere kintu eki yatera yo musikatara niyo ngoma mbora shagine tero kwa mwesongozi to kumanya beshongozi bempaka abani manyaze cyo cyisire nana beshongozi arimo boko manyana yiza hata chikopa yakireto wogu ushanga ingoma zinde kutambura rumunanke eri kugira ati eri kushana movement eri kushana umugira tkonka shege ngoma yo atera kane ya piskwe atejo nyine aho atejo arakuja bine mentarte washima abashongozi nabo bakoresha ba producers enshobe agireta manya agitira ka radio atwajura ati ninje ndayi ati nyende eri kutambura eti bichimanyisa abashongozi nabo bakoresha ba producers enshobe creativity yitu ninje kandi we are not so authentic to promoting a culture yitu manyo muganda aka promoting a culture aho twija yagitera abo kube kintu cyabona no cyitegereza muno ya promoting culture yagitera nakuntu twagifiri hato mwaye go promoting yitu twakopea buga simba wakati rabje ekintu cy'abayimbi atunga rabje muri kono muntu wa culture isoke konkana amanya abayimbi namanyo kuba kweshonga na mano kuba futana aba producer n'abamanya hebari rabje turyagamba beshonguzi abari mu Western baba twena ntuba tujya bishongoza abari mu industry ejo oba n'umusya oba tuyiremo oba nayishongora gospel oba nayisho twena tujyo muki mu music ekintu cyaba artist kwija na mnonga ba stars okuragira ba producers ecyo gukora bakashangana mbya tamwaka akaka nuko ndukwenda eje ngoma juhurire niyo nkwenda nkeji ekintu echo nikibasa ku affecting esta music yitu ninga nicyo cyakabasa kutwara mishaka ubundi tukatera nk'ibya bari bakwasire ati mama muja music ya Western tekutambura icyo ni kisaza migana arigana tambura ndetambura music ya Western ni tambura nobo akona leba ba katega ya Francis go promoter bafunire no na kanyina na following abwa music ya Western even katega no mangu takutura mu Uganda natura Kenya bafunire following abwa music ya Western then waruga ukahikomu Western I mean ka for example kan kugereza cha Kampala ukaba no tambra streets tukura music yago no hurame ya Baganda no huramna ne y'abanyankore no janga abadama tabakweshongora icyo cyo manisa unetambra then echa kugira ngo nyobone indugaha ndagira producer tumukuba habibwire sine bintu bibiri hariho abakumanya ngo no basta icyo no bakikora nimanya then bona bari ya top no batisagana na ba producer ugun producer nabasa kungamba konka wawo ke omwesongozi nargo nkuje ngunkanga waiza nengoma yiyi takwenda kutisa takwenda option takwenda cyo kugira ngo tugeze sentinage we naenda kiri kiza nacho konkabo tubaryi bamwari ababunagamba none utambura Kampala urura music yenetero yes ncona nakugambire ngo omu Western twinema bisongoza batari ba Western we no musanga acharo no bampraising no kafuru no karaba wachireba uwanyu ninka ine mitoma aba mitoma mbamutendeze icyo ni tugiye hutacharo kanachikugambira neza kurugaho kunkabo mbaba takumayika manyiri cyo bakora kunka wayita besongozi ba Western nabone biza manya rabije wayita besongozi ba Western nabakasesene manya hariho mwesongozi atakasoza gana cyesongoro ebi we man bahandiko mbita nakujya ati nyine byesongoriga kunka bayita besongozi nazo kunka wamujyo tinye songoro cyesongozi cyo kubaza takumanya na ki takumanya na tune kunka no mwesongo then noreba music neba ne kura at times eri kura no muntu music ito abanduze kwesongora ati yero hati Kampala for example Kampala ninga Nigeria hariho yo ba upcoming bayo
wachiriba atakumanya na rurengo rwa nankanye rwo muruka kunkaseru yabo bakumanga no mukakasa so wangambira ngo abeshongo zitiye music yite kutambara n'inyiga no nitambara kubi ni manyani yohoye shongorire netambaraje Robje ni yohoye shongorire hariho nka radio station iyo kuba no manyanga tokuza kuzayo no kuzayo ahabo kuba no mangoro kedinga nka music department takore kikere bishi abeshongozi nimukira complaining tuza radio station yishana tuzankayi batushabe sente tukora ki ngira ngo nabwo butagira kigeta kurugaye music ya western sente manya music ya western kama sabasente yes nani uno sabasente producer so music ya western mayinyo yaza kusente nabo mbabasa bari ya business so music ya western tekagire musente area promotion yes and then chikwiza chikagaruka chikatugarira nyuma chikareta musente noza uza kusanga ngoriya iza naruga Kampala yahika hanuya kiya nahika kivuro samu ya ningambaga yabakorire miliyoni ina kuyabakorire miliyoni ina harga yabagiganywe ntura ni mukunda ya mahatano ya mahankaga ya mahazinga kuya na agenda yarabaka studio ya radio ya konka shika bampereza miliyoni ndizo ya filiaro bazu ndikamba sindere remember 50 ogun presenter nachimana then hati to burumwesongozo oba mutwara radio uriya kware yampa 50 ati pesa ningebiri ayebwo kumanya ngwiwe hari yagire kwesongorera miliyoni ina ahiba muhereza miliyoni emwe yo kugira ngo yagiye mbanti baje mugabira yo izire kwesengereza MC kugira ngo unasibe mazima mpanye songore watandika no isongoraho abumwe bakubinga ati niyo bana kwenda usente norebe songejo hati ogo mushijo guno mureba music yaro kutera nyona nagame ngo abantu nyoko kurete shongoro mbanza kugamba teke shongore tubonire ninga kiri iwe nkiwe konke mu ngweru mayito antugamba yo kugira yo no baso tutachikora konkari yabo kuchika kano no bamanya hati ware bo muntu orukubana yechenge kintu torukubasa omuntu kurete shongoro ukamusha basente ngo kitera radio cyo kubanza nyoti yanki tiyanje wahura tinkuza kushaba sente ngufutera radio nyogo mushija kwa kure nyona kugira ngo abeshongozi bona warete shongoro nko babuze uguno gwo kumubuza nasini kire shongoro yantazaga yeje ngo mebonire kurigera na audience yinkwereza kugira ki bakundu kujimanya mujante shongoro kinki kwata tunkeje tijeragize sirako tinko bigambira sebo ninchi kugambira so ubuhabuze n'abandi konkano baza kusanga hari uriyo ko rukatara to nyine byeshongoro nati Jose no bunkubereza ngamba kutera buri kimwe umutebeka wa program echo wano gamba eche mungo yesente cyo curumu aha bwabo abo kugira ngo nyombwe ni yatampire sente tinkuza kugira ki music nata kugira ki nata kukimanya kandi umuntu muhereza ne sente abura kutera kine naru kwesente ukabura ko ratera music hata no bunkwenda atoko nijya shogoroka bitanu kokano gwakombe mitwaro 50 nikisha program yanjye kungato kabara kuziriya okamba izina karumwe ryakose bandu koresho mazimangina na music wano na message njino bana exactly ko kajya ngo nibi kokona tontera nk'umuntu kumwe kumanya music nomera ever mbere bona tontera nk'umuntu gumwa eya reka tware produce ekindi kumanya tutakaja ngo sente tuziho music akubaza star muna bwite kabo macenga konkare ka sente zo mu kintu kiryo ekiricho kuri wahereza MC Katari emitwari 10 kufutera music reka bine pushing waragitere mirunde reka abantu bobe nkabagesha biri konkati we mwese na kugira ngo sente zirugemo na kugira ngo ezo nyingi kirimo n'ingamba ndi egi music yitkutere ya Nigeria eri kwiza kwika kuno mu Uganda tukagifiringa urabye cyangwa music yitu netambura mbwene waza Nigeria ukasanga ukaza memory card yo mu Nigeria no sanga oreji tokusanga oreji konka ate echo no kiteka national level abo kuba no basa kuza Nigeria usange na music yibi na ground itashyikire kuno nkastujini then music yitu bana babasa kuna twine celebrity bana babasa kwata Afrima bakaja bebe cool bakakwata nankanye igundi yo namatovu bakamuhereza Afrima iyo kanjira uta music yite kwika na Nigeria aho kuba Nigeria ntumanya yo basta
wachire zeno mu Uganda nito ntumanya ba star butuyine bamba bazanya kwata bebe kuba kamuhereza nankanye Howard South Africa atarurengo rwito rwa Uganda umurimi rwito rwa ankore stano umurimi rwito rwa ankore nabasa kuba star arivu ya ankore nabasa kuba star babarekire nabasa kuba star arivu ya East Africa nabasa kuba wachidoji omuri mu Uganda star urimi rwito no ati echo nicho nani star urumi rwito ni konga answer direct ye ha ari mu binji ateo rekamba heho kari katuteka orage mwene namanyonka yuta atari mu Uganda kasi echo chizibe chuambuza tokenzire nchigarukemo wajangu star witu warevo ya ankore mu Uganda echikumanyisa ngu omuri ankore nankanye omuri Uganda uruku representing nankanye ankore ni rage no mangu rage music nango kanye na rage na tari mukuru munonga no manyangu music yanje umuntu nanterera Dubai anga Dubai ne yito nana terwa homo wa Dubai ngomunyankore still no manya baborekere no manyangu echesongoro cha nankanye cha Ratnam amanya gange chikatera Dubai chatera na ground ya Dubai okay mwikirize mareke enyona echina ningamba no koreka ngo yikirize ngo music yitu teka jenzi music yitu yajenzire konkane gendera ari pesi yayo Nkuze nojango abakongo bakaheza kwesongora ningamba cyesongora ndishongora kasabwe ntitache bahura mwikiriza kire kare n'ukatwara mwikiriza kire kare n'ukaje mwikiriza kire kare n'ukaje bakaguma mu kintu kimwe ekintu kimwe cyenyine obucyabire ni kite mwikiriza tumba umwe nanko gutarigire gukora icyesongoro kikarabaho na Diamond Platinum agiseremo ndizo ba mixing up agiseremo ndizo style yiyatire nabwere ancient I think that is the way how abantu bajinyumirwa ninga baya mwikirize tumba umbe manyo bari platinum basa kuba banyumirwe platinum reka tumba umbe producer reka tumba umbe mukaje anyenzire twendere n'inshonga ya Yuga Tunes Jenete katekere ne wano gamba Yuga Tunes njindi abo kuba Yuga Tunes abarekere Yuga Tunes jenete katekere ne ija kugira ngo base okurugayo etanike gure ebyeshongoro kunda abende Joseph Smile ntire cyeshongoro ntware nkiguzwaba bakwate n'abajyanti 9 miliyoni 3 bazikwate bazinkwase naheza kuzibika bo babeno ba owning ekintu eyo kintu kiriyo nikija banyuma no mbwire nubwo bumwe turebere the legend Jose Camille Ndokitari aruguru ariyo naguze byeshongwe byarayishongwire kare byo nayo cyenyine okuyamakase ndeba ninkiru rating hamwe na neki iwe nko mweshongozi rabje norengo kina cyo kutwara wineda kikibiri bakwate wema bakwate byona baby crossing kubarahize barete Yuga Tunes then bajirete ramura mwugwero tuza kufuna sente nyo Yuga Tunes abo iyo tiyo babuza nankanye ubwire baborekere manye ubwire ubwire bakasiyukira babiri ne nankanye bagura music ukoza kuri umuntu akugambira ubwire obwe ati bakampa miliyoni 100 bakampa miliyoni 5 bakampa miliyoni 2 kandi zinamani ubwire obwe then iwe banzo barabaremu aba Yuga Tunes wabotine mukato kutine wagenda bamuguze cyeshongoro cya miliyoni 10 iyo wazo mukawastama then obu wabo ryawo kajuta irizana yikorera kanje kankata YouTube yanje tinkwenda kubaguza ejo nemba ndamaninga n'intunguka abo kuba ba Yuga Tunes bakigura bakabura kuchipromoting nibo bakumanya nibo batagura music yo na performance bomba bagure cyeshongoro kuchuguza niko mbo bakumaye kibaraziyemo na n'iki barakore then at time oza kusanga ngu itwe ntusigaza right ya performance music bakajugura yes yabe yabo konko ku performing anoa niwe hati nibakwiza tise acho ku performing nogezo kumanisa ngoza kuguza project konka uguze kugamba ni wabwa performance ba negotiating akanda kasente kansin bateko ku negotiating abo kuba tibaraguzire nyowe bakagura music yo bajya umutuza guru mweshongozi nakwetegereza producer Dickens hatumanya ikimuntu mugamba Yuga Tunes ninge cyawuma hatu uma ukwiza na yeyi nebitekateko birungi nkebya Yuga Tunes hati uma redere mire tugirimu kongane egumire kiremire
kawagira ngo ekirinto tujaki ekirinto konka no manya n'indebere mire ora erinto fine erinto konka indebe gizereta iyo neremo abo kubahine tuce otesheme kutandikira nka ID ziye niga mwato wari mwa kwa ID niyo ntandikiriro izana banja ngayo bakugera chairperson atatwa closinga otakatireyo atatayo then arabatari ya group abatakatireyo batatayo then so mwana uri kuza mu studio nyitakayo nakuiza ko association erugita abantu arwa batina WhatsApp tubakakimanyire kunka chairperson yaje ngo abatakati bazaje bata nabatireyo tubaratungire na IDs twazubona nawe hiya kamuzi ayo najana i concert got Yunus ojikene simbero uma hati no convincing ngota ngoti you got Yunus yakuba successful achiro kiriya oshenga kiyo na statement yo kugira ngo ibaba ryo uma nimo mukuza gaining muri geki cyo nabagambira n'abajyanti bakurozinga biriya byona bateke uyu batakurozing reka batakurozing ati yo mazireme myaka 3 nobera wewe watanditse kutera meri we modify hati ni nyenda rabuje otaho uma onyine abone gambe byamo ikindo ni nyenda taho uma orete nkora kora nigiye mu tugambi yes tukwe hati ekintu kinuze ume eyake tuzo mu yuga tuyoneze eyake onganyo twatakaterize kutaho muuma numuza kubanza mwagira ngo esente ziza babatiremanya nico nakugambira abantu abesongozi ba Western n'abantu ba Western numuza kubanza mwayetema ho mukurugo kugira ngo kuzukwiza zishikiro wasindi tubentu mauni zishikira owabingana kwari rukanga yaza curuhura ntumukura ndinga turakinga abantu bebiteka ko birungi nkaba robuje konka wagira ngo sente nizamu zindi nyowe ni nyenda baja mu Uganda Musicians Association toriyo mwesongozi wa Uganda tokwenda kwigita nabandi ahabwe ikintu tunagenye then babarekere no manyangu music yabanze kuba press no mangu music yabanze kuba press ne ananka ne ya Western no mangu abantu ababanze kuza omunanka nyo mu State House bakwenda ina sente naba Western bari yabona batakagiriyo no mangu tukatwine ogo gujeno nanka ubabe bakwasize nanka Western eritumwine jeno eritumwine no ende kungira ngo yarugaha nko kuyabire nakikora kare watiriba wabire nakurura nanga ni kwatera cyayaho nabwo bukatufera yo kase kugira ngo bukatufera yo kubi mukagarika mwayikwata kubi mwareta cyazi even we bakamunyigira buryo mwana nakugambira ngo buri mukuru we nakanyigira cyazi ijo tukareba yesimbe nabwo karuru bajangwa apano no mabwe nce bakamwimire akabikora yabikora byarugaho byaho itakinde cyakutugambira watiriba then erite mwine rasta cyazi jabari naturwanira je yatemba yazo mu ofisi ya noho gwa kabaza yo kibenye kubaza kuza ko okotarebe bishano mu je bayishari ngo mu mbugana bapfa bakore ikintu cy'amana ni kibenye nanka nyigundi noreba nanka erite mwine nonde kungira ngo owabire na representing nanka nyigundi Western ya Uganda ari nanka nyi Geno erite mwine ayine ability kwingana ne yasindi aya nerya higura ekikumanyisa ngo ito twabire ntwemerera tugire ngo Geno ekintu cyatubura ati tokureba miliyoni ziya ekikonde kikaka biguraho akananka nyaka office nanka nyigundi iziti bagamagamma musako ekene sako bakwenda kugigura harmonigana na office cyo ejo kandi nge tukana bagambira ambrera mujeri iwe wabuza ambrera no mango arebe gombe kufika nkikumi bya music ya Western wema aha ugoga riyo nabibara waza kubibara noza kusanga bitakikora amakuru then nico nani nkugambira ngo obuyinza kuburahe bwaturemirobwe umubwe izire byone bigenda obuyinza kuburahe bwaturemirobwe mwe revising manye ni worum mwaye ati mwenka mwachisire ni worum mwenka mwachisire uma yanecetwa omuntu wa Kampala akiza kemerra akajya ati nyo kurunoja ngo for example noenda kunja ngo Geno tumwinde tari ya rengo rwa Uganda ni aro mbweni yayemerra akajya no mweshongozo ndijwaha His Excellency yobeka kuta Museveni hati banzo chibarira ubwo nango inemero momi banzo chibaririze ngo nanka nyigundi nanka nyi Geno ya rugaha yagira ati haza
babe batwire billions mukaga konka ba western mbihire yibiri zikamurema konka muryawe neze bakupasinga tumukafuna yuganigana echo ayi muri breast kandi na no mugisagu baremire ikoze sa nugumwe nibazaguru kurebo sare no waguru echo katwe no waguru no wa western hati yabakubire mbamba mureba akabawizana nabonu ba no sense reka twikukamisho nyenzere membuze kibuze nyina sitani cyari MC Qatar ko kuza ku downloadinga music ko kuza futera music ya John Braka no giye ni downloading ko kuza futera music ya Jose Camilo no giye ni downloading ko kuza futera ya Rob Joji yankai na jinsi ndikira Nabasota jinsi ndikiro oita beat kem twist oida manager we ko kuza futera ya Sikaman no giye umwe nagireta good ahabwenji notera no kwata sente za ukasta hasumu okadownloadinga music ya seri ndiyo wadukuretera flasha katambura habegere ejo music oshangeta kuzana account down yebeshongori 10 mu week kasubwe n'ikindi tujya promoter ekindi bwe najumure nubwe kwerya YouTube ize unaza akantera tuta YouTube najitegereza bajumurete aro robo jechi yagambere kandi cyo tachobora kurungi echa waka kugira ngo egireta tubanze twaboneza waka yitu echo nico kubanza echa kabiri tere kibuga direct niyo kibuza kukireta bari niza kukireta nyone ija direct tacho ija direct abo kuba umweshongozo waha no mbuga nakora musya no wamweto mumbaga no wariyo no wari kuza kutayira kabaga ka birthday no wari kuvuga na muhanda kakwiyo ahabwenki no chumanya ngo no promoter kandi most especially Western Uganda ninji promoting amunonga kusingayo iwe nkiwe yes konkeshi tugambira no bamanya esho beibara kukora abeshongozi yes abeshongozi ebyeshongoro okuza kube uploadinga hariya aha mukutu nice bagumera munonga nyogwe abeshongoza binja bo kusinga bwinja hanuya ninya ndikugira ki ndukuba kubyaba parodingira abeshongoza nkabya parodinga kahi aha mukutejo so okusinga bo nibatwereza music bendera kuke kutwika era kuke kwika ground futeraho etakagizere ki etakabira uploaded nico wanogambe cha yuga tunes music kwera atureme nanye baydombe ni planning kugira ngo nafuna sente zukumara nkoro mukutu oguko uploadinga ki music nyongo menji biheho njirenta nja uploading wareba yuga tunes music kwera bareme kutambuza imwe mu gihereze yuga tunes eba hereze sente zumukwenda mwana atubwe jobese smayiro otizera kivu ntakwesera kivuru numupaka sanka mutakozire byivuru ukakora ronchi nko kwakozire yo mushinge kakwatayo ukarya sente entasya ya music ya music ya western ninje munonga wachura so mwakufuna yuga tunes mwashange ino muramwa mukatensagana mukikirizana rights mukikirizana yuga tunes mugihereze byeshongore betware ebahereze sente promoter wa media kana promoter wo kugenda hamundoka musyaho kwa waka yo muntu direct nyenda onshobore engome y'umwana atire ne ya western producer twine no kusinga yo mu western no tumanyangu n'ubwo nwakozere ki nwashohwiza ahamwenje no nango gemewe omwana ogwe na warete ke arete na woze kuruhure bawa oze kuruhure atin ahabwenje kintu cyo mucyako cyo forcing abantu abako abana banira kurinda nibe complaining aja ahako kurekesho ngo kige cyagiye pawa omanyango cyo kige cyo agiye pawa cyo ni chobora kwanza kimaze kamwe mushobora rero nyongerere noreba kwa kurete cyeshongoro ago mushiza reba echo kubanza ago mushayi ne byeshongoro producer taryogo taryomo meaning wa kugira ngo ayino kwa kubana hurire cyeshongoro nabana mat konka producer nanka naza kunterera style kwa kuzo wa deus amat konka deus na kunterera style rero nabukoma mu statement emwe twendere omukubikoma mu statement emwe nikibani cyenda ohurire music yawe omanya mweno kwanza ka studyinga ba producers nyo muntu kwa kundetere cyeshongoro mu jantu kwa style neterwa producer nanka wahura tuburyo mungu Dickens kwari na producer naza kutera buri style yona aro style ya ba producer mutwa kwikiriza yes wono kora muri teresente nakuzikiriza ate mwe bigome byarate mu bigireke ngorye sente tuburu producer ngo natera buri style yona
no producer wa music wa Yes. Very good. Reba cyo mu kamera nyeze producer on stage kamera zo mmesho ga producer Yes. a producer batarukweta style hip hop. Very good. ecya kabiri ngendo kumurwe mu kamera Yes. umpabura beshongozi abaryo nibija bokwenda kwijwa abaryo nibimuka n'abarumu n'enshebezi barukora Ati ubampero bahabuza rukoreba mu kamera Noreba umwami Jose Smile mutebekansa witwera Eizoba tariho umuntu murungi ari kuyamba kusinga iyo kweyamba ukubaje ni kutandukaniye rero abandi ni ba contributing akubaje kwa hato mwesho ngo zaryokwe otakateka tekengwa abantu nibaza kukuyamba yubanzo yiyamba ahabwo kuba umuntu nayemanyage kusingo ndijo wene niwe ari kumanya weaknesses zawe niwe ari kumanya strong areas zawe niwe reka concluding nanaka discuss short story akabari ho mushije bakumweta akposi akposi yarebe ibintu bitakumutamburaje yarga yazo umufumu yajya ati myenda ungambe biro byanje byo misho biro bita umufumu akamutume ibintu bibi yamutuma choka hamwe na nekisiri kwiyabirese yamujya ati nyo nteresa kwezi ibiri emwe yagiteze kisirira inizo yagiteza choka yajya atkayo kugari kwerete kiyenje akuposi ya leta kiyenje yamwemereza gati yasakwibiri yajya ate kiyenjo kire kure kizagati deno rugyo kukira atambare cyazo musako erikwera umanyengwe ibyo babuni kukira zo mwe kwiragura umanyengwe waho akuposi yakiteke kiyenze yayimerera hariho n'umufumu ekiyenze cyatambara cyazasako cyayizasako erikwera kucyecha kikutamu cyakubuka akuposi yawama cyatambara kucyabenkiza kutaho musako ya black akuposi akaguruka yachikwata yachitora yatsera umusako erikwera yatsera atinkuza kusitama nkakube mukono nkareba future yanje neko mweno buri umwe yoko arimo naturebera Eizoba niwo yine kuzora future yawe kora abo ryo mweshongozi ngeze aho kore kinde kikwegize kita ekisemi no manya gake agamba nyowenka ndabona bintu intandika music nkaza kusanga nasanga ngutine muntu wumpetenga wena ninyetenga rap jicha afai kubiwe kandi kubiwe tutari kujya ninyetenga nanka kunkora rap jicha afai ankani nyetenga nyowe akabuzo just mu seconds ukonga uri kureba mu kamera ukangarukiremo ba promoters bakozire kiri kumara a music yitutambura ba promoters turi mu kamera ba promoters bona baryokwe mukozire kiri kumara munonga a music yitu ya western okutambura ahabwo kuba music yawe what noreba ogogo yanagira ngo music ya western I mean ya hari na downloading ya bajimurete bara flash konkebura kuterwa neterwa aho banyo yanje ya neterwa ya emerero kuterwa ya abeshongo zibona ba western abundu kumanyera kuterwa nanyari kubikondi kura na noko uri kubikora ari kumanya ya biterwa iwe tino kora biterwa so ba promoter bakozire chango kututekayo aho kuba twine neki tukubahereza aho kuba tukine turyabanako wachireba then na noko wanogira ngo manya ngo tekuba promoted kuri yahare iwe izofune ho muntu omwe omubuze ati video gikozise zingahi audio wagikozisa zingahi promotion wagiteka muzingahi ubone kumubuza music Nigeria yeta shire ningabwe nce nahabura muki then abakozire cyamani nabakabi webare MC Qatar otine sente nabasobota basa music true or false well atine sente tukujya ngutakubasa music konkecho wachibuza umuntu mucyama no na manyichi kumasa kuba na promoting abasho skanda inabayine abakwata mukono abo kuba mwene cyo tukujya ngo otine sente takubasa music apana otine sente nabasa kubasa music okuya hechi kubasa kwihayo iwe talent yawe because nyowo kunkuza kwatekesho ngo promotinga nikubana umurego wa Rubirizi News Center ejo niyo shonga ituri kwija kutandikiraho ejo niyo shonga ituri kutandikiraho ngotire uragatsibura kireka umurego wa Rubirizi News Center wo ine talent aho no turi
twija kutandikira umuprogramu ndijo ya frying pan tumanye nicyetagisa ki umuntu kurgahar zuro kuzahar 10 akatandika to kwishongora kandi akaraba mu bintu ki ebyakire ku expecting yaheza kuzo mu music industry ebitakire kumugarura nyuma iki program anitibwa makasente aba trust kumbucha abo tukore cyo kunyanya murungi umutebekanisa yaba address my achievements